Mwene pastor twakushemerera kandi yebare n'ugaruka kututayayira. Amina. Mwebare kunyakira no kuba mu kiruhu. Amina. Nenshonga nkuru munonga. Amina. Tariho kintu cy'ukuri Claire. Umwaka kugundukaho kashanga umuntu akiri umuntu reye. Nemba bazarahanga. So nasima rahanga. Nabakira. Mwe ningira ngo ahabo bwire deka tushabe tutahe mu kigambo cya rahanga. Ishamukamo itu Yesu ndukusima uri mukuru niwe kiriziye biyona kubaho kugira ngo nabarahare nabakushabashoboirwe konka bahurire ikigambo cyawe bari mu makagabo abateyine buraboninga abateyine muhanda konka ko barateho TV West babase kure bigambo by'amagare byo kubagararamo amagara ibyo kubahamya umurigendo rwo kutura umunsomo ijo gambe n'imitima yitu n'itwe twikiriza kimwe ukuhurira no korobera mu izina rya mukama wetu Yesu. Amen. Bantumwe abareba TV West n'abaramutsia wire bwabo ababurengwa konka mutabari cyo mu kiro kikuru tanga naye bare kubarinda. Claire arahanga kuzura umurimo bishinyowe neyiwe ninga no mwana ogwito turubaha. Noma accident zabo iraha ebiro 22 zikaba nyingi muno konka rahanga yaguma rahanga yaturinda yaguma tuterere nkuko janize bire nyingi abantu bakafa konka tusima rahanga habo icyo mwenu turiyo ntugambe bigambe byabo kweteka tekera omwaka guriyo nugwija uturiyo tutahamu ntureba omuntu akabahata Claire omuntu akatunga tumugisha gwarahanga ariyo magara gensege omuntu nabasata omwaka guri yakwisha munchirize tugenda no mbaraha Paulo yahandikira befeso eshura ya 5 haza tutandikira mushorongo ogwe 13 14 15 shume omushorongo ejo Bible yo ineno basa kudishoma nyingira kare barahi Paulo yahandikire abefeso 5 tushome mushorongo ejo lero turebe umwaka wo gutwagutaha mututa kandi twaza kwerinda tuta kandi umuntu nabasata kutunga umugisha gwarahanga okiriyo mu magara genseje no basota ubushwere bwawe kugumaho yes kai Abefeso 5 mushorongo gwe 13 nahayo waboro bizima Abefeso umutwe wa 5 mushorongo gwe 15 nahabweco mwerinde mumanye okumuru kugenda omwaka gwija konka nahabweco mwerinde mumanye okumuru kugira muta ebyahandikirwe bino birengwa ko kugumiza muno shoma bakugira ngo mutagenda nkabateyine bwengi kureka nkabanya bwengi mutafisa bushomwanya ahabo kubibire binebi nkamarahanga sim abantu bengi obunakobo Claire nabanda bari kutureba abari umwihangere neri naganda mahanga abantu nibashemerwa nkoko kureba hati abantu nibagira ngo turiyo ntujaguza ntuyishko kuzarwa kwa mukama wetu konka amazima garugo kikabaire kishikire omukwishko kuzarwa kwa mukama wetu namarwa gashemere kwishwa amasya namakuru apana ahabwencha amarwa ngejwe ahabo ko abantu tubaru kwerinda abantu nibagendo kubaru kwenda konka ko kuboyeteka tekire omwaka guriyo nugwija ko kuba norama kanisa gariyo ngetebe kanisa Passover abaguzire byo kubarira babine abaine fireworks bazine abarukwenda kwotyo mwako mukuru nubotye nakuneba bugaine biyona konka nani nyenda kugamba ha point eri kugira ngo otakokizo mwaka gwe 2024 banzo yo tiemico mbi eyo kuzire nayo omwaka gwe 2024 nkamarahanga sim abantu bengi nibarwana ne barukurebesa amaisho konka batarikumanga nubo bazugube byabo ahabwo kuboko otyo mwaka otokize mize yawe mbi otokize bushuma otokize maro otokize bushambani otokize mwaga gumuka otokize hari otokize ebyo
2025 neza kusara nkabiri nene ahabo kuba wayotse kitashemere kokibwa kandi kishemere kokibwa wakireka cyurire mukamarahanga sima konka Paulo ariyo nagambira abantu b'Efeso nabagira ati nahabwecyo mwerinde manyuko muri kugenda mutagenda nkabateine bwenge kureka mugende nk'abanyabwenge mutafisa busha obwire ahabwo kube birebi nibi deka kufisa omwanya gwawe busha twine ababuruzi bebirebi ebihangire ababuruzi nibagenda bayimutya amatsiko g'abantu konka nibaboreka amatsiko gebatakuza kwataho ahabwenge ahabo kubarahanga nagendera omishorrongo ye takuhakanisa kigambo cye kiyahandikire na kigenderaho amanyatse nkagamba ngo kori ikiriza wayoroba uri yari yebirungi byensi ekyo kumanyisa ngo wotorobire no borayotye omuru no borayete faye no boraye kurumete kanso kagirika ngo kagiha kuna kituto kagita kuri ye nyuma noza kutsigarura nko ko birori ahabo kubahirika ngo mbere konke mico mirungi tiye irikanga mayishoga mukamarahanga sina mureke twerinde tumanyo kuturu kugenda deka tongera ha mishorongweji omushorongo ogwe 17 nugugira nahabwecyo mutaba bashema kureka manye buzima ebimukama witaru kwenda mutarisinda vinyo erimo kujagara kureka mwijuro moyo rukwera mugambira ne zaburi nebyeshongoro nebyevugo byo moyo numweshongorra mukama n'emitima yanyu yona numutere nanga numusima rahangishe bona obutosha aha wabyona omwizine lya mukama wetu Yesu Kristo numworoberana omukutina Kristo mukama simwe Claire abantu bengi nibayirikanga nebitarukurebwa ebirukurebwa konke bitarukurebwa bituro mitima yetu Claire bitsigaramo nshitamaha neiwe omumbeho za TV West konka ntarukukunda konka tusheka abantu bakireba ntutera katwenge ntushora bagira ngo abantu aba baturana bakundana konko mutima gw'omuntu ecyo kirumu kandi ito turiyo ntwetekateka omwaka kugwakira ntushaba hata matsiko garukuzibira omuntu kureke kibi kugamoreke kirunjo mwaka gwe 2025 konke kibe kirihanga rwanga kikiriyo mu magarage tarutunga mu gishagwarahanga ahabwo kuba Claire torukuza kwiba omuntu ebiro 23 ninga ashatu na kimwe haza ngo omwibesha hamwenda inobe washiro mukanisoze kwotse omwaka omukuru kandi no yendo mugisha omwaka omusyogo gwataha mushaha mukaga hata abantu babuzire kurindo kuba rukugenda bayenda ngo babikwatarane batahatarane konko umuntu we nakwatahatarana atahika hakigenderwa kirahanga rukumwetenga mbweno kabori ya hano tureba wano yendo mwaka omusya ngukubero gwihorere WhatsApp na status zirabe nizigenda na message nyingi ezo barukutindikira na prosper tarho kindi Joy EPC manyabiha ibakwana bahandika byona konke ibyo byona bataka bikwandikire umutima gwo hahandikire muki emigendere yawe narahanga eriyeta emikorere yawe eriyeta narahanga nahabwecyo mwerinde mumanyoko muri kugenda mutagenda nkoko abantu bona bari kugenda mutagenda nkabateine bwenge deka kunywa marwa gona gabura umuringo kahindure bara okahindure emyanya okahindura amacupa okatekateka ngoyenda guri yo mugisha deka kuvuga motoka nkota rukumangu noshote nguto tumwawe manyangwe ngutera habandi omwaka guriyo nuguha abandi bariyo nubagarukayo abandi bariyo nubagira konko mwanya gwo kushemerwa yerinziro kwari kugenda nemitwarize yo kugihindura na Rwanda kongera speed nobugana motoka ha muhanda Claire oshoto muntu amagarata agatirize tigi nobugana umwana navuga piki oshoto mbwenu rufu yamushashuri hormone ahabwo kuba amagaragete ine kwerinda dar kugenda nkoko abarokore bagenda nejagambira abantu bari kutureba abantu mureke tugende nkoko abarahanga bagenda manya barahanga bagenda getikeshongoro cyonga apana kurekana bagenda berinzire baturana n'abantu bona buhoro benda ngo batateze nsubo bagenzo babo kakora na Claire ayenda ngo ahendereje nawe nyenca kare bagumye mukago
ahabo kuba tokubasa kungira ngo nokunda rahango otakarebaga nuko Yohana yagambire konko tarakubasa kunda kire otahana mukamara hanga sin abandi bible zishindikire bikwato konka tabakushoma ngo bamanyamakuru ga no manya ngu abantu kuba kugenda nk'abanyabwenge ebibikacendero mu nsomo no manya habwenki abebyo kwerinda batakutaha mbiro bikuru irarondo baringi itwe twine biro bikuru kereka twiniraro irarondo igenda kanya oshanga no mukuru no mutobona bagwiriraro ahabo kuba wagwa hamuntu agwiriraro naronda sente ze kigombe ninga za bank ngo nafa kuri yo kiro kikuru oyebuza enyamero kuza kuri 25 mazima toka giriya hona kriya sto ingana emyaka ejo kutur kwingana ubu tukari yaganya mu makagaito magenyi ninga ahandu hona konka mureke tumanyo kutur kugenda dia kacheka kushyo mundu jwara kenda kawe kamwe konka kabe kaine kitinsa cyarahanga tsigarote inibara omunsomo turana nabantu buhoro ogende reka kufisa bushomwanya ebirone bibi mbe ningambira bayishemwe nabagira ngo abantu bariyo ba celebrating omwaka gwa konka buriyo ko mwaka guhwa noba watero rutambiro rukwike kina cyawe honecho abishemwe turiyo ntucyurura buriyo ko mwaka guri kugera guta dahanga yangereye imyaka igana umunsomo ningigana 20 twena ntushabo kwangara konka koreba umwaka gwaho omanye ngo harigana 20 hatsigarigana 19 ekiri kumanyisa ngo riyo nofunze kina cyawe tureke kufisa bushomwanya ahabo kubebero nibi tibyo kwekunda tibyo kuriyo kamaro mu kitara ngo tarukuza kubyara umwaka guru kwije tibyo kukunkumurensha ho zikahwamo rero abana bakibana bagaraka ishomero karwaro mutwe okemerezo mutima sente zhoireho tokubota kwimanya zhwerero mbero bikuru ebero bikuru iwe nekiro mukuru no kandi nyowe nizoba omunyabwenge no hashi nyowe no muhanda no hoshemere kumoko guru kugendwamo mbwene ngutoka bagikozere kaziriyaha hatkle dero ngende ngarami ngumotoka zitatomere engutegambire motoka zitantomere apana okumanyo ko kugendo kagenda nko munyabwenge nikikuyamba kandi ibyo tubiri kwija kukorwa omuntu weitu wo munda yatahindikire manya abantu tujoira amasiyuta n'amatayi nkebe bitujoire abantu bekozireho kurebekaje konka kurunogera ngo kutushemeza higuru mu mubiri nuko tushemeza omuntu weitu wo munda tukamanyira ko turi kugenda kandi imyaka katubereye mirungi nyewe twine mwaka gundu kucena ninga ngungu barokundi ahabo kubenshonga nkure inteka tekenye no munsomo namagara kuma ningambira bishema jante nanyi naho kutombera rwanje gwarwo magara gensege kandi nyine cyo kujwara necyo kuri arahanga nasimu ebinde byatsigara rahanga kwarumangu nshemere kugira hinahikana hawo ekiriyo nikitani sensi no buturayotye umwaka mukuru no buturakambure ebiguniya no buturahende bitara tukayitushana tukombeka mbwene gemtini yer kuretere byo kuriya byanjye butera mbwene kampindura hamusaraho imbe nimpinga mpinja handi ekibuga cyente kancindure shana banke gini yandetera umukeno rekambi icyo muri yejo bunde kagera nyingi apana dekamba gambire abarukunde bamwe n'abariya ngu omukeno ninga omuraro mbi tuguri aho tahize ninga hor kukora guriyo muriwe ecyo kurebera hecho rukumanyira ngu ebizubu niwo bine konka tumwanya gogiremo tinju yopangise ngo riyeho hindura amaju omwaka kuguraze kwa oburiyo mu maju 12 nkamezi go umwaka apana ekizubu kiriyo muriwe tikiri aho tahize aho rumanyira ngo ekizubu kiriyo muriwe clay no kukora n'abantu bakatasi kandi iwo kabura kutasi mwene nyine kibuzo okugenda mu motoka ikagwa nkarga mu nkonoka abandi bakafa ekizubu mu motoka ninga cyakinwa bafa mbere nimfana bayishemwe omushikaro kushorwa nko kumuriya yataha umuko wanje yahikayo hafa nko muntu ninga hagire cyambwene kayashara banamu ababasheje babarisa bente bine endem zabombi bagira ngo mukazogo ngo ine kibero kibi mbabuza kirhamabara cyakirihe nkojo cyakiriho kintu ekibero kibi cyareta umushiki wabandi w'umuretsire konko muzumuguriyo wanyu nemiyo yeri kubeteriyo wanyu we katafa ninga kibero cyeka kitahutara konka abantu nibatsigisubwaho buzububuri babuiha ehibutari
ahabwenje okwegamba je kutura omunsi omu biro by'amagara g'abantu kandi ahabwo kuba abantu tubakunzire Ruhanga kurekana bakunde byarahanga honecyo wampura Claire abantu tubari kukunda Ruhanga kureka abantu nibakunde byarahanga nambo inde turi omunsi omu abantu bengi nabo muri kuro mu Kereziya no mu Church of Uganda no mu makanisa manyaga ba Mungu nabi hashogizire obor kuri abantu nibaryana buri yo kwengire rkweyongera nuko amarogo garkweyongera buri okwengire gira ha media zone nuko kujwara busha kugira ha media zone ahabwenki amarogo nagakanya omuntu kari kujya tukereye kikuzibire kuombeka enjo muri mbarra norogwa ogumnyanya ko boss noroko ko mwakiro mu TV tiwo shitama nawe abayina kabaza kayizire nako ahabwa Claire omutima gwe kuba nuguruhire byensi tarkwija kwikiriza okusheka kwanjye nawe no buzare bwanjye nawe konka naza kureba amarogo immediate ro mwishoje buri yo kureba amarogo munsi yawe yo munda yikiriza unerogo nagaza kukwatana nyenda kugambira bari kuturebera izo nyombe ningambira abantu ngo amarogo orekire no kugansindikira no kugariya ndagariri konka haba magara ganje okufokasinga harahanga hatari habintu no murogiteine kiri kuza kunkwata ahabwenje ahabo kuba nimanyo kundu kugenda orugendo rwanjye nindirinda nindi akace konka karmu odhanga tinkukwate bitari byanjye nebyanjye Beishi okutigo mukazo munjo kashambana no mu center obo tutekateke ngo obuzire service yo munjo nga no mwoyo guru kukozesa konka kugira ngo obuzire mukazo wo kubyamana ahabo kwa nyenda kubagambira clients eriyo negwiraro ryo ndiye yongera kanya kandi muyikirize ekigambo cy'inkigambire ahambeho neitwe bamumba burize bekigambo cyarahanga twatize haha abantu kugwiraro ahabwo kuba abantu tutwakibagarra harahanga kureka ntubegarraho hati buri kigambo cyona wakigamba no mango umuntu wano mweyendeza to kumugambira mazima omuntu wano mweyendeza to kumugambira mazima konko worukwendeza omugambira mazima ahabwo kuba umuntu kakwangira mazima kaba kugari katyamkana kugaruka tagarka kugenda kukurga konko muntu kwangire kishuba kagenda gendera kimwe ahabwenje omuntu ko mugambira mazima mbyo Claire irokoze kwerindo ryo mwana wo mwishiki otajwara bushomura mbarra oture mbarreta kuturamu ogigende takugenda ko rutungo musheja wawe urindeka yawe omutine kandi omuhereze kitinisa kandi Claire ine company yakwataine nayo kandi yabo ishikibambarra bari ya halevendijo tubarkwende ebyo nebite byababuruzi kandi byabagurisi hatikire ibyo tukuza kubimugambira nayenda ngo ajwara abantu kureba konka atari kujwara rombero kushweko hato muntu ogwe nakwanga agenda konka nyenca kare kobwa nekintu ahabo kwa nyenda umpo bujuruzo bunayenda muhenderereho nzo mu service konka nyenda gambira ihangara rukutureba ngo tumanyo kuturu kugenda tutagenda nk'abataine bwenje echa kabiri nani shabangu tureke kufisa bushobwiri ahabo kubebero nibi no shankor kwesimira ku rugo mu mwaka konka nakwekirango cyo kugira ngo omwaka guriyo nuguha konka gwaho washyire kina cyawe harhabebero byahwireyo nubwo rakiye no mwaka nubwo arafe kibanzo kajyo to mwaka nyogwanyakira kubi omwaka tugwine buzu konka toramanyire kuteka tekero bunako ngomanye ngo bwire nibi abanyankore bayinengamba yabo ngwenyanga kugambirwa tuyo nyanga kubona mwikirize kigambo cyarahanga kitucumi kandi kitutebekanisa ntuza kugira amakamarungi ntuza kugira abana baturuzi reka tushomesa abantu kigambo tugarira abantu harahanga tureke kubegarraho reka tureke kwerondera amazina reka izina ritagarire yarahanga wiguru nenso watwetsire ababuruzi na ba reverend na ba bishop nabandi ahura hanga kwero mwanya go kwashamisakanwa kugamba gamba no bumanzu no garira abantu harahanga mureke tureke kweyendeza abantu kwereka reka tubendeze rahanga wabo wabahangire gambiro umuntu amazima kwanje kargabugana gari yamukutiyamura ahabo kwa amazima tugashereko kandi amazima ngiye gambira no kugira ngo Claire niwe rahanga yatere kugira ngo abe nuwo wagashoza
omwira karyarahanga konka Claire deba muri bato dahanga naye barokutwereza yebare gukora programu zona ikiriza amazima gabe ngo gatwebembera nubo turihendera ahabwo kuba Yesu akakora statement yagira ngo omuntu no bwabara umuto konka amanyirwa habyara gukora hato muntu wo munyamwoyo orukwenda magaragataho utari mu magaragambarana na Uganda na America no kushemeza ubwe byensi no abari yo mwana konko bwenge bwe n'ubukire myaka yini ahabwenge ahabo kuba mwoyo tumugurisi kandi omwoyo tumutsigazi kandi omwoyo tumwerere omwoyo numukuru ndahanga hata magaraga gatari kurebwa n'gontura n'intimba ngo gakuri ombuce bwanje kumba ningambira abahereza abagenzi banje mboje ntwitwa tutaratumirwe kugira ngo batutume ekibina cy'abantu igana ninga 200 kantine muhendo gurahanga yampandike ngo ajya tukorobotezire na igana torreba magaragataho aha wenci ntakutsigaza batanu konka kabagambira amazima haza bacyombeka bakazari 10 naryo ryombekera hamusinge go gw'amazima okuciro kugira nkuyanja konketine program iri kuzomu iguru no manya une kintu kiri kushwazera izoba rya sande okurugo mu kanisa konko ine target yo kuza kushambana no muntu otarubaro no mukazo tarwawe no mwishiki orukwingana no wawe wozeire tuyikirize bikorwa ebyo bitegeki hanga tugira ngo bo turiyo on tutaho mwaka musya tushemerwe tutere ebitasa nenanga n'amakondere nga reka twerinde tumanye ko turi kugenda tugende nko kuri hanga rukwenda tumanye birahanga kunda nebyasima tube nibyo twakora irokoze kubagana habi yawe noteini za kugira umuntu wakwataho ahabo kubarahanga ebyo nabikunda ishiko mworo kuriya harubaju reka kumuhingura no shoti wawe cyamani ahari zikwa nhori zikwa ariyaza hanse newe niyo zatoruza mu mwanya ebyo nibyo bintu bishemeza rahanga kereza amagarago umuntu umugisha Bible negira ngo abanyabi ba febero byabo bitakashikire konka burahanga kunda bongera hebero nemiyaka muhiroko tuze gukorage tumanye ko turi kugenda mu nsomo tureke kuturo munsi nkabari gigumamo nga manye kintu kimwe cy'inkigamba butosha yebaruguzire enju ya nanko mwako konka oguzire enju wagura no moyo gwaji mwihiremo haze ki waguzire newe nyencha karenki basa kwiha deka kwekira ngo nokiza nanka sente hindura motoka yebarera hanga kwera umugisha omwaka musyano ndagutaha muna motokansi konka gutahe mune biteka teko bisi deka kugutaha muna motokansi konka biteka teko byo bikuru deka kwenda kwindura hamyenda ya Christmas konko takwindura hamicwene mitwarize emicwene mitwarize kire yareba turiya amadini go nagarukundeba nuha abantu baramanyira ngo turiya barahanga kandi aba n'abastani aha bwenje okurokoka kuona tukurukureberwa hakweta fire ekashume kaka kandi tukwemerere bimugabe kagenda kureko kurokoka kureberwa mu mico nemitwarize mukamarahanga sina o mbere ningambira abishemwe de kampendereraho nabagira nti enzina yitwaze nde no kutwashambire stani yakwata stani namunyenyanyenya namuyuya namusamba nagweri kumputeka teka hina himbisize kimbise cyo nahi nashambire stani ogo kuri atachika hehi nanyi abana banje bakabe barankaba mareka bona kandi umuko yanje tukabire mbwe nshana hari munyonyozo uri kugumaniza akasinze yangu Yesu ari ya abo kwa naheza ko biro muri gendo ningezaho kandi kushamba stani konka stani to kumusingurira hakumushamba no musingurira mu mishorrongo cyera kugamba wakikora no ba wasingura stani toru kubasa kunyenyenya sirimu ngo wagishamba no gishamba nango habo kuba hakayijo bupira sirimu no gishamba waraga kwerinde kibico bushambane mbwe ne nyanga gambirwa tuyo nyanga kubona mwikirize tuzegambira abantu bamanye ko bari kugenda tureke kubagambire bari kukunda kureka tubagambire berahanga kugira ata nkankunda kugenda nyiciro umuzere wanje mu yanje atukonka boss ekiro kikunda hoki bit boss torga hakiro yanje ati izo ariyo shange kiro kizeyire oryakireka izo bariyo shange kiro kizeyire oryakitini bishikiro kuzara nahura bitine nshonga mbwe nizo barimo kumba nindiga masindi ninza ntungamo abantu bangira batotatembanye kiro dara kampara reba ho kuraro heine rero tugenda mukasheshe nkani imforka nindiga yuningarka kuno nayanga kandi ndamanyire nagitembesa abantu basi kutwabire ntuza kwikari yantonde zirshaha mwenda gwekiro nakibugane kiro kizeyire
basi yago hakafa abantu 25 dahanga yamponora konka yangira tu ekiro wakireba kucyazara motoke zakuye nitwera zikazije zituraba ko nizanga kwetasiyo mukavyo kusitakumanya ebintu by'abantu abakoberene babwera babibo nuho namanyire nkuruzazura umwenda gwihangwe tutakubona bona nko kutwabona ahabo kuba ekibaho nyumushana cyoreka abantu bona konke kikorwa nyekiro kiba kibiye bantu mureke twerinde tumanye kuturu kugenda umwaka ngugu gweje ntugubarahangara konka yerinde umanyo ko kugirota okoro kugenda dahango wiguru nensi abampero mu kigambo kimwe munyabonje tikiri kumara claim no twakusiba hatyo kirahindura konko moyo warahanga ko arataye imitima y'abantu abantu nibaza kumanya ko bari kugenda ntutaho mu mwaka hazan turebe mbabazarahanga no mu gishago reka nshabe tubaraji nakusima rahango mukuru izina ryawe rahabwe kitinzi twikirizo tereze ku makuru kugenda tutafisa bushoboyire ahabo kubibiro nibi gorro mukono gwa gwemba bazotambira barwiri gorro mukono gwa gwemba bazi otsiyamure bitekateko bisya hereza abantu ayirahanga tinkushemerwa kutaho mwaka musya tukindura hanyi gutayitwa ntwandika konka tutahindwira hamwe twarize nemikorre nemirebekere yitu yo mu nsomo ikirizi ihanga tuze ritebekane hazobo nubora hango mwesigwa kando w'amazima arahanga shimyatano yitu ahabo kukoro kwenda kwawe twecureze twekitinzi tambe ndwara hindure mitima dekesa abantu ebibi yombeka maka dinda engenda zeitu tin sabantu bihagaro byenseje hazano bwizina lyawe ragwenda habo kitinisa orahinge hake asharure bingi orarisenke konkazi kamwe menji ogwo nugo beto mu gishagwara hanga oratasiyo mushara muke konka gugashe bintu bingi munonga ohanga simyatano yemirimo y'abantu kandi orinda abantu kuri yanda mirimo yabo oho mu gisho muntu we no marire koro kwenda kwawe kandi agurebe samesho haza nabamwetoroire bagire ngo tukakikirizo muntu ogwa karindo kushikirira kwa rahanga izobere biri yo mu gishamagara gabantu omwaka guru kwija gutubero gwihorere no businge ihanga ryitorira indabazugu n'abayinazi omukono gwawe netabaza yo kujune gumene ya kiro mu ihangeri haze byo rukora byo na tutariye tungura tugire ngo urahanga no tugirire mbabazi omuyizine rya tateito no mwana no moyo rukwera amen mukama abiherezo mu gishakanda barindi amina yale mdongo atambula ni tumchwekechi oben pastor boss Robert kanda habwa living faith church boma omulimbara city aine bigambo birunje mnonga enjere nonje mnonga nambwe niko kugira ngo nakire tukabasa kubakanywani kitu konkarhanga namukozesa kandi shuware message ye nonje mnonga nisimo watambula ni tumchwekechi shuware yabe enjere nonje mnonga kandi rukutasya omwaka musya gwihorere gwe 2025 tutambure nk'abanyabwenje tureke kutambura nk'abashamani message kandi nyisugahine change cyo pikinga program ekindi ya msimanta uchine clear mpaka shaitano twikirize tumreho ningaruka ndikushoma ubutumwa bwanyu